Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Hadin bala Aibor daga Khasi Hills Autonomous District Council Badru Naus EM Kahimak Hairem. Karaj Madan Kerdam haka nyo terek metau nailur arajar arpo. Kalapun ko bor yuba falning makdo. Komu acting serdar jong karaj Madan Kerdam hadin baka ke HEDC Badru EM Kahima kila suspend shua. Shipor yuba RM Dorpang komu serdar karaj halor ke jingkeno baula penken ye ka riti sensyar jong karaj. Klem da ai ke jingi trelang bat kirang basnong jong kisnong ki baha apo karaj Madan Kerdam. Ya kani ke jing penskam komu acting serdar karaj Madan Kerdam ya uba falning makdo. La shimti da ujener sekretari karaj Madan Kerdam uba Jibansius Ramshan ringkat ke jingdan lang u executive secretary uba Amberlight Marsharing kirang basnong nakisnong baha apo karaj Madan Kerdam bat kiriu pajba. Nadum tarsi ngasngo banga sinti akan direkam kum acting serdar jongkan karaj Madan Kerdam kat kum ke hukum kabuan nausim bat katisi council dia ke akan direkam ngapen pau jingkungu ya kinong sinsar ki balor om dei kamon gedonga handai ngapen pau jingkungu ya kum jingki ngampit ke belajar kabal pelong ya kirang basno bat ya pelong yo sordar bo unsa selek sipor kum sordar bat ngan ngayo jingtip bat appointment ka penting dit yangan halor jong gene ginjal bat kontra na ka hukum jong sim ngambil saya sipor ya kan rekam apo jong negara kat bo omla kat bas kinang penbaik ya kan rekam na bor jong bersih council na bor jong sim ngadang simpi ya kan rekam lada ka bor ki bahlo sim bat bersih council kila ban be lasai la sisni nanga kloy ban IT ya kan rekam api wipa kat bo om kot la ban penbaik ngan persyam kat bala bon banrat ia ka jingi teli apo jokara ban pene ia ka riti ke dustur kum bejula marngatip bakariti dustur apo kara idongi bakirang bak senang baro kide kit khot jong ka executive committee jong soda Jakarta lale nadu kipor kiberim balasen ia ka raj lan kedem bat kum juru ha ka banga ngatip ha khat nyong snem ngalalong kum usor kum rembak senong kat lai snem ngalatri kum uskatri jogaran bat san snem sipeng kum sorda hadin kata ngal IT gan rekam saw ardot ta murdin darta ndrai ek ka belajar mau ubat kirung bat senong ngamla ngerti ya kum tanga sutik ya ka ek bela tungenga kum aku sorda nama kadi ka hukum bah balik sak suspend mano ki ek sorda bat ki ek song bat senong kidai bandong ki acting sordar buat bukan bat hadu man pendai ke pumbai pa na kalian kejong ni sungai uban penremjur ya kajing keren nak lak kejong ki apa kajing sisa kemudian rumah sungai pun omba kidi keren hok ke kajing sisa ba maki ki kampit kamha ya kajing long jong kakam kai kebaja bat kai kepala depja apa ka rai Madan Kerdam kejong kemudian ngelak penipu itu kena for pelomba kajing bom ya suatu jumbo kajing mi kajing pelumar kemudian sordar bat kirang basnong jong karaj Madan Kerdam ni kadai dadu senang hadin bakila simti haka ar santarik mah bakila job ya u sordar jong karaj Madan Kerdam apa naime arajar kendai pelomba nadu itu disengi kalami ka kedrupin rampas kemudian jong ki rampasnong bat ki batu serta dalam kadang kata kajing bom ya situ cuma mana kalian jong baru RM dan pang pola penken ya kiriti sensar di babun jong ka karaj Madan Kerdam je kalau ke ke pasno pula bah katum kejingi sosial media kan ong bah RM dan pang untuk ya kan rekam kalau kam publik namar ba kajing bujor ko bangkong jong kirang ba snong boro kata kapor ko bangang nang nong kong sekretari kadai ha ka siputre ubnai jun
bagi labu kejing ujar persyak ya kikam kiba umi usodar o persyang banwanra ya kenur kenra pokok karai dan kedan itu jadi mentang kilabu biang kejing ujar mengkalai trek syam ke office jong usim jong kemakhirin memani dihap pokok jumlah kirim de hadin ketaka kajumi ke kenur kenra usim nagalian jong usim ulah simpiah dihap ahi kejing ro ya usim wa office jong usim lakot ya babu RM darpang rengkat bakirang basnong kasan wa bani penbek ya kelikam jadi pelala atau penben dia akan direkam haka karakternya mulai berperang jarak kendai ngi belum ba kejengnya penben kesakut tanah posim adalah posisi sepok kerai kejungi kalawan yang kunci de halo tetakan ngurim belum ba nagaliang jongki rambas nong kimhun dia akan direkam jong sadar kira ujur yang saksisin hakani ke katrah dari penajun ajar apa jadi halor kita akan ngurin bana kalian jong ke office jong sim berkat pada distribusi ngatrai kila bisa dengan yang direkam kila ais nem tahu ting sedar yang ban penbet ya kini penram apa senang saja ban supenok penong ba kadai gejinglek dan bor jong ke distribusi kadai gejinglek dan bor jong ke jong sim jong himak herim kalau gua maklah nama kejing ujor ni kami nanti nak orang kejing itu. Ada kemudian kejing ujor kami persyak yang ni orang datang dari kiri kasanut kirang basnom ngatarai ba kampoi kejing hitam adu kam akting. Ni penerjur dia ya kini ki beliau bersama kabupaten pentok pria ya ka office jong muslim jong makeren batangkat ya ka office jong ka district council mo cilok ya kini ka jing ya kan kejing hat kejungki ya kata ya kejing lek dan bor kejungki hentai ini misal kan perpau ya kan nongrim kejungi kalau mbak nongrim hi kebangi yang hadu kan klip mat ke mata kalau mbak usordar barim babu RM datang pola penting ya di sisa jaga rat madam kuda kejungi nah kalau yang jangan aku rombak senang jangan senang mau senang buat kemudian kejing persai lingkot hang ni akan nak sengi nak benta kejing Yahudi hura apa jangka rat marang kerem jini kalau kalau rim kaba saudar RM darfang ulayat bakla katum kerti di dustur jangka rat marang kejing karji ke dustur apa jangka rat marang kerem jini nadu ki saudar ki barim long semua mensemua tar kompanya ipo jang garai ke jumi ki rambak senang barok ki badan ipo garai ki dei ki executive member ki jungu sadar but rada kano kam ke badan ipo garai dei ki rambak senang ki bakit ki babak bat ki balak bantik ban penyai ya ke rambak garai hingkat ba sadar garai Henry ngaya lade kumban penkenmau yaki mengalalong ten kung outing sadar house name hat kandai spa kandai spa adin jong kejing klatno jong sadar Leonard Mari bat lapan kamti yang ada poim Dr. Balajit Susim ban simti sipur kum outing sadar dan rai disengi kisnem ke orang yang bat nilayo di sadar di babun hadin jeng kata wan sau sadar WT Mari hadin jeng WT Mari wan sau sadar T Makdo bat kikam jeng garat yai dek yai erti kam jeng don kano kakam kaba don kejingki kalau kumba kaki mentah dan rai hadin ba sadar T Makdo ulasung tak no bat lajit yang sadar RM darfam Marsi ajit tu sadar RM darfam kalami kajing huri hura kalami kajing bom ya susu jimun hapdeng jong une sadar ringkat bat kerang bak senung ke badan pokok kadau kalami kalau ba une sadar RM darfam ulah pendang kam bakla ya kesan sal karar ya ka riti dustur Banyak orang buat senang, udah kentangnya.
but ulah tung da ki nominate member ki bomday ki rambak senang ko jakarai. But yang kita komplain nilai ganbu yang sim jaga hima kere. But hadin jong kejingekut kejingkut kejung paim ya RM darfang haying sim upaim ni ai kejing kublai ke perpang yang doktor balajit sim bolang sim jang hima kere. Ulala yang ini ban penyasuk bat unil sodar haying sim banyak kublai ti banyak keduk banado ketai kesini ulang pular banyak terengkat banyak gerang basino handrai hadin bangilawan haying sim Hengse kalau kelak Hongkong kena kakam tak haduk kena kisgi lasis nam tam manta unel sodar ulah terikam merengui jeng pendon kam yangi kerong basno bat ulah yai lak merengui dai nak kata nak yang yangi kerong basno bara kat san peligi snong nia long kawai rengkat bat sekretari jengi rengkat bat general secretary jengi Jivansis Ramson Nilabu biang kejing dawapat Syah District Council bayar komunil sodar dari ban penduduk yang jelas sodar yang nawar ba ulah penting ya kariti berdustur jengi kerajaan terjadi. Jadi nawar kata maka yang jaga District Council kapak yang kena kejing penting siapa im bawa im dengan suspend nak sipor yang tak hadut anawan kejing penduduk dan kungguikan. Jadi nak kata kadang nak yang jengi kira wak senang, ni dal kejing terlibat, ni ayu kan, yang jalan bastat kejing belai, bahagia nak kesini, ni layu yang appointment return, nak sim, bawa untung sipor, ya usri, holding makdo, bawa penyak yang, ya karai badan kerjaan jengi, naduk kena kesini, tak haduk bukan dua dah umumkan. Dak kejing Snusi, bat kajing benyau, kajing upor, dah kajing gitar, halor ke jingkren lap-lap, jongki kat tu kat ni, ki breu, ya ki klik nong sencar jongi upor parat meran kedem. Tekumbala mi, ha ki electronics media, Riboy News, ha ka Sautarik, Berago Khandai Arajar Arpo Ba Kine Gibril Mariat Duya Bat Zak Kila pendon kam da ka kentin ka balong lese ngalong ka ba kta ya ka jinglong jong kikli no sensya re hokta e personal ka joki bat kajing keren lap-lap, bat kajing keren mekor kejongki, di sengau bitar tu kata-kata, ya keba kiklem tip, ya kastang kekut jong kekam, andrei kila syukran lap-lap, kat bagi sengau na kasentur, dah keba pendun kam, dah kikentin keseu kok jat, yap lap, bat mendap ram, kene kekentin. Ka pen solusi ini itu kata-kata nak kata nak yang karai mataksni insa bu ke faya persia ya kini ki amut ba nak yang tibor jong kai kin ke mardor ba haju ko kin hab ban pensai pak ba ya kene ke cingkren ke joki persia ya kikli nok sosial jong karai perang kedeng